Dinamoren eta taldeko txirrindularia irabazlea Aitzon Zazieta, Arzen Lasturketa eta hementxe Lur Zufiria, hementxe bigarren zerikatua, segundo klasifikado Adrián Lozarko, Unai Untzaga ikusten dugu, hirugarren posto. Garaia ere, emakumezkoetan gotxe, Olatzo Odiozola.
Giulie, l'aspetto capita da spiegare che è stata una riservazione con Zia e Manuel. Borta Israele. Anche quando è più posturato, c'è un film. Primera vuelta 3